Ini channel Klemang Pu lapen so channel ke lang ara ratum han ni nang samang kadong pajin la kadong hokpet benang tu han dak nai phalam thege la koelo ni itu committee si senglo inter state inter district lapen protection border protection vigilance committee si itu senglo asla so committee along ni to ma presiden ake hai Prophat Chandra Taro yem Karbiang Autonomous Council tapi working president abang ke ni lo lapan secretary abang ke alang li saring ke alang li dakabit monstame apen dunmai pu alang li nopo sekian lapan assistant secretary alang li nakina masih nilitung nang tuhan lam tidak pasti ni lam tiga lam koelo itu isi bisno buat langsung bidan wah mesti aputha sarkar pen alam pangdak no ladak bisno buat langsung homosti bangke papresi dak amri homosti lapen rongkhang homosti lahini homosti si tuhan nang pipo aso putha ka bang itu pan nang pi laso hini bidan wah mesti aputha bangke ST reservation putha siang itu cerai pon laso cerai pon de nak hini tu bang emat halo je itu mampi homosti arlo itu meladak 1975 3 September ahut Karlitang Sotro Singteron alangli Minister do Bama si Karbiang Long Arlo Long Thong Kebrat Trok Aso Long Thong Kebrat Trok abang Gijan notification long paklang asila Long Thong Kebrat Trok abang ke Karbi Doram Larlo si Ludnang po kusya ladak Pangdak kondo asila so pangdak ahut hal dak tok dang do asi hoptari Trok ngbong Komani yang si Karbiang lo lalu dudundik ulote la tok jir penalu GC kalite SPLO palidam office palidam lasi haso kitong dakpen angthun bangbong si itum dak ilitom Karlitang Sondro Sing Teron habekong panbalil apenalang li Honsing Teron latenili o long sing long pi hati dan tulang Inut banyak, alang itu cerok tok dan sila so rong thong kebrat sok arong ba Karbiang lo lalu pan dari alang itu asam komena lo stami alang itu apong lo kita lapen hasu kita pena jok alang itu along pen reply lo sulo ada pen home commissioner pen stami isi reply lo do mises stami nang lo je nonomat Karbiang lo pan la rong thok siarong ke nongon sipen hen wadang ko once इनको थोंके लो ट्रक आरोंग बांके dak nongong district pen Karbiang Long alu transfer na pro ama halaso hut pide pe apsi sistem hadak odun ling bang with that must implement united non antar si pending do paglo once tami itu Karbiang la rong thok ke bra thok 36 village revenue village accord de ba arara tu bangke Matalo, jadi itu Karbiang Long dulu break nih, apa tak bang itu iri nang nih, siapa angsun kan bang lo lasi angsun kan bang pen, kalau SDC aku patong tangcu, alang istame la soputak Karbiang Long lo palu nih, alang itu bori pun, tapi la sop si pen aku itu Joyla Mingleng, si executive member Karbiang Long Thomas Council, alang li hut istame alang li la so apa tak aku, kampang keng betul li, wallo tapi lah halang lagi do hodo bangsi la hukum komisioner pen SPF pat tok lah je la long thong ke prat sok arong mane demarcation nahi masuk puthak hal dak SPF mane demarcation nahi mane la long thong ke prat sok arong amunit tu Prabjin pen, kalau hoptari sok angbong itu peni
Gala kene complain alu pali nei la so complain alu SP phan pali ro nama SP bang pulo tarli lo khala complain alu pata no long time da la complain alu lo li arong mane la dar itu melong dolo masih long thoma police station hamre bo thalang su la pen heroni la long thom police station pen lak et stami hasu bang ke complain alu bang long li del amasi long li del amasi la itu SP bang kadang SP 2002 8 tarik ningkan alang li bang aku reply itu lo je la so pon li ditarli at long li del apo da tu sarkar pen kima ke dengi la bang ke pon pelam ne asiamat la pulo nge wangbo lah tan no nge la Ida sistem aku sama beli lo, tak parsu bang ada lo. Masih normal itu kopai kami asal lo, non itu kacing hon hai, berpaksa untuk taruh alang li. Lasu putat itu pan aku tangkan tulis lo, itu lasu apor kami hujung situ lasu kamplain mundi politik itu cundung dulu. Masih alang li bang sini itu pan aku mesti seng nak perlu komisi seng lo, mak itu hal dak itu kacing hon nai, doktor tulis ramah CM ailo alang li long dam lo sinang tu komiti seng dan komiti seng laso komiti seng dan pi alang li ba aku CM lapen Assam Chief Minister Himant Biswa Sarma phanta alang li solam anjir mila hai jin tum 36 revenue village amuni to bang ki do pisu do paw asila so pon nang sai bek nai wamat ni tum ke lalo lapen sini tum ke hat 2021 Nitulah juga mohon Allah. Aku nitulah sampai mohon nitum ke hat 2021. Nitulah juga mohon Allah. Aku nitulah sampai mohon bilang tulis. Oke, laso hut nitum lo naik pun oke. Ala MLA itu mah Rup Singh Teron. Oke hai tadu lo. Apa yang nili tadu lo ala li dulu. Apa yang nili oh dongse dong dulu. Apen na bangki bangko mani itu mantak bitung pendam si memorandum pa yudam ama laso memorandum pa yudam hoda bangke itu minister HD minister lo lapen revenue minister lo lapen guardian minister lo alang li juga mohon sa itu phan laso memorandum ba na odu na nang ding lo laso alang li mat laso di bang alang li am pethe ke hachiani amang tegani masih alang lima sini itu phata gonta thoma porang pilon itu phan sa penine thai sa mela na pilo hai chulo apen si alang li si alu na to nundelo amane diala S and S ko ala so department of finance di lu paliu jenang topla rong troxy rong thong kapra trok arong atu phan di market nang sabe nang asam government pe sabe nang ko pulo masih hal dak alu nak palilu no alu ta dun itu melo masih la na pidepen api alang li mathalo jington kok ma pu jington te alang li klepon mom lo hedi amasi alang li chidi la hills development hedi area ke department along pen aku la under secretary bang aku joint secretary la kene protection border protection ko joint secretary pada ko lutok thulu he je Isiap petition tu lah 36 villages lah boundary apa tham pacu nang pulau lah masalah so pacu nang pulau masalah so pacu nangi puhu tu bangkala so petition nili tumsi tidak salah ke itu mah kacengon lah so macam tu taruh amin si ada top anglo masalah so apa bang so that pen ke aku lah so protection border protection joint secretary bang aku top tuli lo ini apa lah revenue joint secretary revenue department finance kotok tuli je la immediate la bangke necessary action ena ko apela non la joint secretary bangke revenue joint secretary bangke aku tok tuli lo itu karbeng lo otomas council principal secretary apa je la bangke immediate mane la thong kebra thok aro lo bangke immediate ini na demarcation thap claim nang ko amasi ni arong calon itu lah ajak geding 48 years lo no nikan sikap lah nerkep arta lo no as langsung nikan sikap lah nerkep arta umbok pen normal ini tu thelong lo je
là đồng thống kép là sọc tham bằng cái immediate là di market nang tapi asal pun thang penon aku itu kan aku lamcang lagi pi dundu juga mau bang hadi masih alang lipulo itu tarik ko Agosto tarik ko ni itu aku hala chief election commissioner kan itu heri pi hai la memorandum pi hai la so pun thak si aku itu guardian minister kami alang lipan aku payur lam pulo masih hala so payur dam mo bang alang li alam cang bako je la 36 village demarcation aku thang bangke nom itu independent of sih mana taring ko Rusia alok itu aport kian kok pula ya masih cok itu nengong ko pula masih ini kali te pinap lo itu ake hai profesor taruh lang dak itu minister kan chief minister kan itu nak pula so chief minister kan itu nak pula itu lasu update bang itu loko la pela bot karya lo di si la pen nongon di si la pen west karya lo di si east karya lo di si la pen modiga di si kita pet si alang tu meeting events pun la pen produksi itu imam alang tu si dia 60 ada di place la sila so puthak bang itu ini ngarong tu la si itu la ajak tinggi chong hong pen ison chok dam po mimik ko bang sin punta ini ke thelo la pen isia lama ne rak kan pajin kang tu bang lai lo ni tu là đồng thống kép đặt xong cái ta lại tung border disputed của phụ thạc sĩ itu kido kusung ithak kesung cái ta cái chim hong cái chim huri ta được không và sila số phụ thạc bang alang ni itu là ake hai profesor doktor bang matham dia là phụ bang trong chính ko itu có son sila số asulu solvan ko son sila số pachok pun ko pachun ko phụ thạc matham pen sia lang ni mathalo dia là bang itu ki claim ni bang ke nang sok pun sih. Angka alu isi tua lang nang bote lagi itu lah digital India aku thak bak online nong ke sakori puno local le tum puno lah online dokumen sama situ apply nak ko plasi karbiang long si dobet pen alang itu dokumen pilu bote lah bak isi ke polhe war sai pa sakore war sai ta loko on sita me jong si Nongon district pen apur jong si duel certificate ko ngolo bote isi ke reject loge alang li phan bang ke laputa chok henging do ko lahai puthak matha selang li benak ala puthak matha dam ben si lahai puthak itu phan than pa ni ben itu phan ke misen our side lang pak lang itu phan sel itu ala itu phan lang bori pilo la pen churu nai ala itu phan lapan our side nang pon bang he alu alang li do de sangsi ame yang yi sitame la so puthak itu ko so sila duaram lar lu lakti bhong sai pen itu mana ahok peten karya long lu pu ini jadi abang ke alang ini tu kan nak kilo asap sedang nak kilo pasal alu ini jadi itu ini jadi nak projek la 36 ini bilis Arab mustame aning jadi nak projek itu mani sibak ke cun mek bo tala prabdin tu si cun itu si ini jadi ini tu mak mathalo nola nikep pong si itu lah so meeting dulu pote la bangke chief minister da chini ya lo la peni tu kal yang long chief executive member ake ai kuliram lo hang tam detail ala bang itu la so problem bang ke bala so poi sama than em amasi ala tu bang ta chini lo je aning che thena ko je itu mani sibak ke cun mek bo ta la prabdin te si cun li ku si ni che theni tu bang mathalo no la nikep pong si tu la so meeting dulu pote la bang ke chief minister da chini ya lo la peni tu kal yang long chief executive member ake ai kuliram lo hang tam detail ala bang itu la so problem bang ke bala so poi sama than em amasi ala tu bang ta chini lo je la bang ala tu ki long ya right tu la ke ko lam masih la so aro ngapu thang ni na tu patang pa chini kang tu do la ke na tu ki ni ata hi ala ke je notification pa klang hut bang ke aro ngamen pura itu hengdan ke de masih ni li la tak aro ngamen to kalu yo aro amen ke dak la rong thong ke la thok le di asi ihin ni le nang to bang than pa chini pu isi ke amguri gaw puno na ke o guri na lo la pende bel tolap ta hal na lo la pende ke abak ta hal na lo balagok ta la na lo amri na lo borgaw la pen ke kai do potagaw pu la pen amduba lapen Tenggara Langsu, lapen Khatomari, lapen Dalimbari,
Chinai Nodi, lapen Keabat, Boramri, Khoratiso Gao, lapen Langterang Gao, la Plimplam Gao, Borgao, lapen Suruamli, Radha Gao, Bogajamin, Kumrai Kwa, Mas Gao, Amajong Gao, Benterang Gao, Amtereng Gao, Gilaputa Gao, Green Gao, lapen Lang Longpu Gao, Hatigor, Dighol Pukri, Umsiru, lapen Mas Borputhar, lalu lapen Longre, Duduno lada, lapen Tengara Langsu, Duduno lada, Maisam, lapang itu lada, namalo, si le Karupinha, lagi itu ndam cek telongko, dangu, lapen Harvey. Asi ili tu lah rong troksi, rong kebra trok, arong bagi itu lada, waitak peninang itu kan dapat langko, asi la sorting si non bangke, mebalong seme labak la sorong bangke. Di market po aru loket lada, loket po la si GPS kita mila tu enak ogi la su GPS kita yang kasi itu bangke, la so kama bangke non la border apa tak bangke dak tijun yang taxi tiket naman. Kasi mesa nang teko itu bangke itu turun na lang itu kiklan pon la doan si kami di kepaduk lang itu lempen non itu na dang itu ateng no press midan kini itu asap kan si kami itu berapa pas nilo bagi nilini sambil lapen ini ngahat kilo itu langsung ahoy dua pun tak bangke itu kabin pen Nongon district pun Kabi Anglong district pun Morninggon district pun kabin pen itu mungkin lah solusi bang emak posisi minjit asi nang itu macam nang itu kalau kita langsung press media long nang itu hanya pun nang solusi kalau pajak ini asal press media pun tak bang langsung ini